Pe vengo le tua ma pese pesenga fa le nganga e pe ona fa fonga ma mai mo mai lo tātou tunu o le nei foi vaenga o le tai ao. E fai uma tau lunga tuai le sauni ngā lotu na saunia ma tā pena lana au auna le sunga i le fa whengainga o le ka le sia o le Samoa Worship Center mai i vaita le fou sunga pasta fia lua vai le tito. O mori le fa aftai ma fa leo le nganga fa aftai le au auna le tua. Tai ma le upu fola ma le sauni ngā lotu na tāpena ina i le nei tae ao. Ia awala fo i le tūlanga o le whawhangaina o le soi fua wha le nganga o lo tātou tunuu. Ia maiso tāpenanga o le tātou tunuu mo tātou tangata. Tātou te tāpena tuai i le nei aso i le taua wha le nganga i whita ma whaini tā ma wha whita uli o le a wha pena ia ona tātou whitaia i so se mangala le sava linga o le nei fo i astofi la towia. Anga le fo i le tua i le na upu fola i le nei tae ao, anu ma le mana le upu fola le tua, pa penao na tu musu pea le nganga pa ia o le tua e wha manatu i loto ma whina ngalo lo tātu tunu, e lana fionga pa ia e peo na fola ina ma fongaina, e lana au na i le nei fo i tae ao fola towia. Ai ua se mai vale wati le o toi se furuma le 2 minuti o lo toi na tā leo le fitu o te fia e whaataro vatu ma ofolo vatu i le nei tai au fau ma le nei tai au manuia le alofa ma le anga le rei o le tua tai mailo tau so i fua ma lo mātou wola taro toi e whailoa i ai ma whatapa i lunga o pe au ma ngā lungano le ea e ala i whaasaralaunga ma le tau tua le nei a lau le tio le 685 radio e ma le borgalame o le 685 morning show e le nei tai au fau. Vi ia le tua, wha pēnao na tai mailo tau so i fua ma lo mātou wola, tāro toi maua le nei whailo inga i ala i tātou wha saralaunga, e mari porokalame le 685 morning show i le nei tai ao, tātou wha manu ma wha vitai ai, le alofa ma le anga le nei whaiwhai pēa lo tātou ma tai sili le langi. Ai wha tāro vatu, ma ovolo vatu, porokalame le 685 morning show, e le pa ia maa walunga o lo tātou o tano, tūlanga e peona iai, ia mai lava, i whaululunga o le tātou o tunu o se iau o le whanawiti, nei ta māma tina mā te tua o le loa ma le lautele o Samoa, maisi o pāanga a le porokalame o le 685 morning show i lea tae ao ma lea tae ao. Pa talo vatu mai le potu au tua whaasaralaunga i saleufi le taulanga o pia nei, pe ona te tala alo i aia tāru whaasaralaunga e le nei fo i tae ao le asatofi, aso lona lua se fulu ma le fitu le nei, ea o le masina o kuso lua fe lua se fulu ma le ono, toe wha aso lo te toe. Ona taualunga lea, ma whai u le sāwalinga, mala tātou wholaunga, mō le nei masina lona valu la tauia. E wha moe o le aso ngā fua le vai aso fau, e whai u ai aso au kuso, pato ataro toe whailoa i foile ma au kuso le lua o lua fitu, pe a mamori a teilo tau so i fua ia malo mato wola. Ai whaatalo vatu ma ofolo vatu le nei tae au, e ngata ilo tātou atunuu i Samoa nei, ia mai se whaolo tātou o tunu o lo mai mo ma whaafonga mai tawhai fio le langi. I la tau o lo mau mai tātou whaasaralaunga ia mai New Zealand o au se Talia, Amerika, Hawaii, Kanata, ma le tele o i tū vaenga ese o Amerika, North America and South America, pa pēr fo i la tau o lo mai mo mai i Asia, le ngata fo i lea ia o totonu o Europa, o Afrika, ia, ia le au misionario le mātou e kāle siolo ngā lulue i nai Afrika i saute. Ia, talu ona malanga le au misionario lea se mātou e kāle sia o le Samoa Worship Center i Afrika i saute. Walau te manatua a le to lua pe to tolu. Ia misionario wa maali riu mai ai. Ia ma whare la wasi ama te ua i lava i te tonu Afrika i saute. Te manatua na i estasio a uoma mai ana o sili la ele mafa poiponga na malanga ile malanga leo missionary na maliu le taimi o le koviti ia matanu ai lava malafo ia elo na tino ia i tonu o le atunu o Afrika sut ia wai pi fa pena le so i fuanga ma le o langa o le mea nei o le missionary a tatu tare noa fo i missionary le kale sia e whakasa po le lamo sana ia vai taimi o missionary ia le ana mali liu lai o meltemine e o la tutunga mau e te tonu o Papua New Guinea awa o missionary Samoa mai le kare sia e whakasa na avea le tala le lei e te tonu o Papua New Guinea
Ana leila misionare na malanga ati Samoa nei, e le mawhai ona whaatala leina Papua New Guinea, ia lea e o mai le teme nei o tele e kāle sia kerisiano. E ei lale vaenga o Papua New Guinea a e aluai, e iai ale vaenga na o le nuu o Papua New Guinea, ia o loo iai tu ngā mau, ia a o la ua tutupu ma feola ne ai, ia suli o tangata nei misionare nei na malanga i te tonu o Papua New Guinea. Ona o le ngā ruenga whaatala le leia keriso. Ia, pe whaila ona o ta ua misionare ia se mato e ka le sie malanga i Afrika i sauti. Talo ale to lua pe to tolu la to ua maali liu i te tonu o Afrika i sauti. Ia, ua tanu ai o la to tino maali liu. Ia, e fo inisio misionare o niso e ka le sia. Ma whaala matonga keu i siano. O lai malanga ia mang ta lai le fina ngalo keriso ia inisio tulu inga o le nalolangi. Au matamata atu le news ana pō mai te tonu o Nigeria. O le atu nuu mua ne o le nalolangi le te min nei le to tele o kerisiano o Sauaina, fasio tia. A le tau alanga ma le tau wala au o le tangata kerisiano i te tonu o Nigeria. Wha mole ta talo atu mo latou. Ma ta talo atu e lawe a ia latou whanau. Wa wo o ai whanau. Fasio tia. Ia le hakau ke vevesi le nalolangi ma mea o lo tupu ai le teimi le nei, ia o le kaua, ia i le vao Ukraine ma Lucia, o le taua i le vao Israelu, Iran ma Amerika. Ai le uilunga na tala noa le nalolangi i le whaafita uli le tula i mai te tonu o Nigeria. Ma le tua foi te tonu o le tunu ule nei o Nigeria, o le tunu ule nei o le tele i o mo kengi foi o le Ripples. Kengi fo i e pei e kaukawanga i le malo. E i fo i lista usanga na tū lai mai e whawhita au li tele li tonu o Nigeria. Le ova ma se lau tama i tai a onga na ave tangatana nei. Ma whai e ni winga matanga. Ia ai te man mai le tūlanga fo lele a watu tupe. A watu tupe e malo e te tongi atu. Pato ama whai leo na wha ama tupe release mai tama i tai a onga. A lea lai o ma te minei. O le whaafita au le numero tasi le tonu o Nigeria le temile nei, o le fasio tia o tangata kerisiano. Ioe. And e tau le to tele ni tangata le lalolangi o tala noa i e ili mata upure nei. Na o a fo i le tau alanga tangata nei na tau alanga mai a Donald Trump. Fo le presidente o le malo Amerika. Tau alanga mai e tangata nei a Donald Trump, do something. Fesoa soani atu. Ai mata nei news ma video mai te tonu ole nei atu nuu neo Nigeria. Oi, talo fai. E a ole fasi o tinga fo i po ole tangata wale ina o tangata kerisiano. Ole makua i ku ngā lava o whainga le alofa e peo le tu lou e peo le whainga o ni mea ola si tu lou. Le anga ia ole whainga. E whai tau fia se lau ma se lau tangata kerisiano i te tonu ole atu nuu neo Nigeria. O mali liu ia ona o whainga nei o whaia nisi o vaenga le au te e le malo. Ia, tātou te talo pēr mana tua le au kerisiano. Ia o lo whea ngai ma le tala ina o le whina ngalo keriso i so o se vaenga le lolangi. A me se fo ina i kerisiano i te tonu o le atunu o Nigeria la tawia. Se mana vale wati leo to e 5 minute o na tālea o le fitu i le rei tai ao. E le wha mo le tale fitu le tau nei ona wha fonga mai mole o le tātou tunu sa wha ponga o tātou talafou mai a Nathan e Sarah. Ai le nei ona se wha te a mua atu le li poti nei o le tātou talo le tau leo au tau li maina li poti o le tātou talo le tau tu ina mai le ofisa le vai tau le Peninsula i mo le noo. O winga le tau le so o au savili feo lolo le malosi o le tua o loa lo fitia i nei sa moa mai au mai au manai timu e a fiaile atu no i neso taimi. O le talo le tau mo polu le so, e o fitia se vaenga o le langi e au mana i timu pupu i nisi o vaenga o sa vili whaatau tau i nisi o taimi. Ea, o le talo le tau mo savai le so, o polu le o mai atu o savai nei, ma mai e o fitia se vaenga o le langi e au mana i timu pupu i nisi o vaenga o sa vili e whaatau tau i nisi o taimi. Ma losi al tua o loa. Losi lava tua o loa o lo tātou mōni mawina nei vai tau. E lo iei ni whautuanga po ni lapta inga ia mōni winga lolo wao le tau mō sa moa e pēna iei le so. Ai tane usu mai nei tai ao ia tau tua nāle tūlanga e pēna iei sau
o puni fofonga po sau mask mai se foi le whanau la iti tauna whaini mask o tamaiti le pefu lo i te nei ia mai se o le tūlanga e peo na iai sau whangu vai wharuai ma ave lau whangu vai tau mawhai e tau mafa ia le vai auli ia waine i mātu tū o tātou tino ona o le tūlanga e peo na iai ia le asa o le la ma le pefu o lo iai le nei taimi o le usoso ni mai tovi o tofu le tātou talo le tau mo au kilani ni usila ia i le sofa mai e mawhanawhana se fulufitu tikeri ma ua lunga o le temperature se fululua tikeri le ma ua lalo ma ua tuai fo i o na ngoto le la i a fiafi whailonga lea i lo ai ua lata mai le teimi e toi sui ei le teimi o le wati ia i te tonu o ni usila o le vainga i le weekend fa mai e timu ma ua e le aini winga to tu ngā o le tau o lo li potia ma wa ai ei au kilani ni usila i le so tai tovi o tofa mo le tātou talo le tau share tātou por kalame wha mo le mole talo atu le tātou o tunu uma paanga le tātou por kalame o le 685 radio fe soso ni ane se i share le tātou por kalame follow le tātou Facebook page ia ma like le tātou por kalame ma le tātou Facebook page pa pena fo ina subscribe pa ne lunga o le tātou YouTube channel e le ngata o le 685 radio o le 685 production ia ma le siapo lau tele wha mo le mole lava o le tātou sanga le na ia i lo tātou o tunu ui nei fwoi vaenga o le tae ao la tau ia. Ai whatalo whaturi a lotu manu lotu tae ao manu ia, ma lolo se fo manu ia, ma le a ingolo ma futa mai ma ngele au kilani ni usila, talo fo ia tovi o tofa, timu au wa atito ia mai i sini Australia, manu ia nei tae ao, pe ia le fono talo falava, talo whatu ia mua ngotia talo vau, le au moana fausa lima, fale lima perfecta au kuso fe pulea i eva pe fo i ta tupu ti lula tai au manuia nei tai au fa talo fo ia la fo i soli malo manuia tele nei tai au le uso fo i e ave fa na wa onga va epa molipola good morning Josefa ma fiti talo fa lava talo va ti a fia ma mea ka lolo pea Rieta Scanner Nelson Antonio Sua Mane Tofai ma mele olisese e a fa pe foi ma maila teinen sau foi fa talo foi a solusi ai loi mai te ata tu i New Zealand e mai se vol fa talo va tu i le sunga ti akono ma le fa tu ale kalisia katoliko mai nai siusenga e a fale ata fata Jesse Leben ai mai no Henry Boy Sanerivi good morning ma lo le usul nei tai ao fa tai tele e a ma fu tamai tano proclame ele nei foi tai ao fo fa talo foi se uso ya mangele sani fata Manuia te leu whaiva o le nei fo i tae ao la tauia. Se lau lima se fulu po o le siri atu. I la tau o maali liu. I lo longa ma ta whenga i to tonu o le atu nuu le nei o Nepal. Wow. Se lau lima se fulu po o le siri atu i la tau o maali liu. Ai e whaitau se lau ma se lau i la tau. Papena na le loa le te mil nei. Mo misi, e tau sa ili le te mil nei. Au tino mali liu lava na e se lau lima sifulu. Ai mata nei lunga o le PPC News na sa ue le lo longa le i Nepal. O, kalma kau kia sole. Wa makau kia lo longa. Se fulu ma le iwa au wala lau papa, nga ui umai lalo. Whale nga ina. Ma le te le o le vaenga o le au wala. Ea ua. Whale nga ina umai lo longa le nei. Ai o mea ia na valo ia le tuspa ia. Pai mai au o yaso e ngata yaso. Tātou wa aia taua mamisa o wha mai, mafuie, o lo longa. Leo tātou mōri mawina la langi le temele nei. Pai tau se lau ma se lau i la tau o misia, o lo tau sa ilia le temele nei, e au fiai ma le se lau se tolu se furu tolu, o tu lisi mai i ni tia. Ma le lima se furu wha, mai Amerika, tolu sfuru tolu, mai UK, e a mare to se lau mai i Nepal lava ia. Kau kia le mea wa ele lau langi ma le taa vilinga ma swinga o le tau o ia ele nei vai tau. Tala vatu sa ua ia tupai wha salafa, tapu ai kuka, ma le ainga i nai se e whaftai tele ma whata mai. Ia ile anga leo le tua ia te o le uso ma le ainga nei tae ao. Pa malo fo ia Saio Lupe Matasila, talofo Saio, Manuel nei tae ao, mai se foi Robert Pedersen, good morning, malo le usu nei foi tae ao fou. Si mai mai mōma ni whaafonga le tātou atano,
O le roa I whaasalawina leo tātou telefone nei tai ao mai a Nathan e Sarah. Tātou whasalonga whapesi nisi nei vāenga o le tai ao e nau se e mai le vāle wati le ua se fulu fitu minute. Ua te ai nei le fitu whaafonga le toi whaasalawina o tātou telefone pe a tā le valu I le tai ao nei. A mai a tātou telefone toi whaasalawina le tā le valu. Ia ona se e mai fo I leo sui o le Samoa Market. Ia mo alatou whaalau loa I te o le valu le tai au nei. Ai te tauana I eil mātou whilo inga ma sui o le whaalau tonga soka le atunu e maise o le tātou au under 19. Leo le atali malo ai whaalau tonga soka Samoa I tamarsanga lea o le OFC under 19. I le amtanga o le Masina Fou. O le aso asau nei pen sila fia tātou tala noa I fo I anafi. Whatau nuu ai I le Masina Festival. Ia e peila ona ia I tūlanga ia o whaafiafianga ia manisi fo I o porokalame ua whaataatia ia I le vai so fou. Ai o ana nafi le fiafi le na o mai tau atu le sa launch ai ia le local fou po o le whailoilo fou o le vaenga nei o le Masina Festival. Mana tua le wale toi ai se tātou te wila. No winga lau te le o mai loa la o le mea wa o le manai o le te wila le nei ai. Sa alu le te wila festival ia ma wha malu a tili a tātou la ei. La ei sa moa fo I lea pe pi I ei lo ofu vo I lea pe pi I le te wila. O le te le ofu o umanga print ia o te le uloala I pe to e wha au wana ofu o le mea I le nai pule al tangata ia pe print pe le te wila. Ia po ora a print I lo ala le mea sina festival. Ai o le vai so foula ia a matai por kalame to telefo pe masalo pe tolu a onga malanga mai se vai tele lo pe ni fa fianga no ma fianga a le tele fa fianga mai I le kolisi mau lunga fo I ne tau sinio I se vai se la fai e le por kalame fo le fa ngo ino le Samoa ni ngalo e na fai le to sanga le nei le na champagne ele a onga o ya ma to le lo fi tawa ia e malanga mai la le vai so fou mo le whaatonu ino le wha mo e whaafia ai e lo maa mauta o le maa lo ia por kalame ia o le ahtu whatasia mo le Masina Festival. Ai, o ana nafi sa launch ai ia le local fou lea le a foi a le Masina Festival. Io, pena ena esi le sila mai ai ia o le tātou local fou le nei Masina Festival celebration of arts and culture. Ai a matala ia le porokalame mai le aso sa nei. Aso tolu se fulu au kuso e anga ia tu I le aso tona I le aso 5 o Septemba. Ia o aka wa ia o kako Masina Festival logo. Ia o le aka o le kāngoa, o le fue, o le ko'o, o le tuinga. Ia, ana ia. Ia, le nao e si sila mai ai. Atare na o le logo fou. Ale Masina Festival ia e pei ona iai ia le sa launch pe sa te talalo ia le malo ele afiafia nafi talo tuli mata ia la le sa nei anga ia toi le sto na ia le vai se fo e tau lunga ele tato missa mo bergen por sa ilingo se la le leo Samoa to valu to mai tai le ua fa pena ona si o la to au mo fil committee o le afa nga solo il tau sinanga paul fa no noanga ia o le se tau sala mai New Zealand misa mo New Zealand wa o tau sanga umalava a e fua ia le telefo o tau vanga ia pe tele te mina manu malo ai le tau sala o Samoa mai New Zealand pe tai o le o mai tau atu ia ua le se tau sala o Samoa mai New Zealand ua mawhai ona pa au mai il tūlanga pe ona ia il taro tau vanga nei tau sanga na le pau ia la le ia malanga mai fafo o le tau sala mai New South Wales i Australia ia mo le tau sala ia e malanga mai Hawaii. Paule na o le tele lavo taru tamaitai. Ia pe ona I tamaitai logos ia o le tau sinio ia I le tau vanga le nei I le vai se foule astona I le tau lunga ai. Lusu tasi minute o te ai le fitu mai le front page le Samoa Observer I le so. Ia pe ona silsila mai. Okay, First Party Deputy gets 129,393 to allow road to advise Prime Minister.
tutongi lea lo tutongi ai, le sui te fono ale vaenga o le fast party, o ia foi sa avea ma minsta o le ka peneta, e le paia inga o le luolo tasi na fionga ia leota, lucky. Ia e pei o lona tutongi lea lo avea i nei. Ia ma fau tua o le fionga le lipa ni mia, se lau lua se fulma le iwa, afe tolu se lau iwa su tolu ta la. O kata te lele nei pei. Ka popo toi ma le tutongi o le CEO, over ma, kila kalaka le kolu se lau afe. Yeah, that's the front page from the Samoa Observer today. Pa ia iau mawhauwhaunga, ia mana tunatunga ile nei fo iaso la towia. Ai whatalavati a Melania ai ono, moala. Ia pevoile au pepe hau et swaga. Ia ata missionare, ma lo le usu nei tai au, whataini mawhatamai. Whatalova fo ia tone tu lima, mai ho hepa, ia i New Zealand, la tatuli masi de malu, ia whataiteren mawhatamai lene i Osia, Tunia Moli Sheila Ropati, ia whaatalavati a e nosa a fualo lo mafuta mai sini Australia, pa pea foi ia lotu manu lotu. Tau taina pai le vasa, Robert Pedersen, mai la tau umalo mau mai taro whaasalalunga ne foi tai au fau. Whaasalalunga whapisinisi nei, se e sida ma mai mo mai ai, o nai kampanin pisinisi o loo ngā lulue so tau au mare tau tuare nei, ale 685 Radio. Toi tari mai taro whaasalalunga nei vaenga le tai au pena o tā ue, ma ua le whailo inga ma le tala noanga ma sui o le whaatonga soka le atunu i le tai au nei, o le tai au nei. Ia kai sto tele le vaenga le ua fio mai matala mai au pe fon whaasalalawina i lunga o le tātou porkalame o le 685 Morning Show nei vai aso. O le amtanga o le masine fo utali malo waisa moa i le OFC Under 19 Soccer Tournament. E fo inisio au o le Pasifika o le malanga mai ai taringa malo le alu tātou tunu. Ia ma le whaalaputonga soka. O le taio nei, le o mātou whaatasi antu ia masui o le whaalaputonga soka i le taio nei. O lo tūtau vale le sila mai ai o lo o whapena ona alala tuai ia le lifa ia onga lea mai Spain ia o lona suafa ia o Michael o Spain lenga siam pingi karawa ingi il soka li po le langi. Rasa ima le whionga ia to lea foa ia o lo tūtau matau ia o lea o lo o alala tuai ia la tau nei ia o le sunga ia Wesley Tumaai whapea foi ia ma le sunga ia Paul Scanlon. Sui o le whaaputonga soka nei tai au, whatalavatu to le foa, mai sol to au waa nei tai au, Wesley, Michael ma Paul, ma loso i fo manuia? Okay. Tai mo le avanoa. Masalo la vatu mo le avanoa o to le foe te sa no e fa la ulo atili ia le to team le o malanga mai ia o le alma ta fa yo le tanga fa mo le a to le fo. Ia fa tai solo. Ia o pa pupu o tu ia o au ia o le pule o le au. Ia sunga le fa ia onga le sunga ia Michael. Ia o na lango ia le sunga ia West. Si fo yo toa manu o le talonga ia ua mai fo le la lango e ma le sunga ia Paul Scanlon ia e lango le sunga ia Michael. Ia wanta pena ina o tato au. Malo. Ia to le titi le mai ki o luma fa mo le to le fo. Ia o te lola ta amata mai ia joe la usunga fo il tai malanga po le manager le tato au. Na e fa pupula la vol tu langa e peona ia le tato ta mo sanga le la tali malo isa mo se taimi mul mai no ofisili le fa ia onga manisio pulenga le tato au fa mo moli. Pa fitai ia mo le sila fia fo ele pa ia o tato watu no mai se fo yo fa fonga mai fafo. Ia o le tapenanga nei o le au ali, ia o le under 19, ia o le tournament le nei e whaatino i tausanga uma. E lalo o le fua, o le whaamalu o le OFC Championship le tournament. Ia e fesu ia me whaiai, e whaatai le li o le ua maua le avanoa. Ia e hosta i fo i Samoa. Ia le ala iai lona whaatulanga ina. Ia e valu au. Ia e ta i wha au le pū, e lua pū. Ia ona e whai ala le round robin ale pū. Ia ona mei lo le semi-final, which is
top 2 mai au pule lua. Ia. Ia, semi-final final loa. Ia, a o isi tūlanga uma e tau le tūlanga vanu. Ia, e whaatino uma lava i le taimi lea e pe e whai fo. Le semi-final ia le bottom 4. Alright. Ia, ma wha solo mai e ia. Okay. Pe o le tūlanga na. O a whea le whaile tournament koe whamanino mai? O le aso mua e amatai o September. Ia. E au i le aso sifurman wha o September. Okay. O lena o whalonga atu whasalanga whapea e urufu e le se toki por sao lea? Sa o le lei, o le pei o le tau mawhainga lawa nā ro i ai al tātou o sosi. Yeah. E ui ai le tāngo lima e mātitiva. Ia ai o lo tau mawhai se mea ina ia au mai le atunu e lango. Ana ia. Pea o na sila fia o le tālonga ne o soka. It's the number 1 game in the world. Yes, E le yes. tai so i ele Lakapi, yes, E Saturday. le pisa a le ae mua e luma soka. Eh. Pei o le tūlanga nā lau Yeah. sunga soaru. Malo. Ia e o le ngangan nā o le sunga prestene ma le asosi fo i e ala i le tau mwhainga whanau. Malo, whaftai a tole vose pasi mai lalta mai ki ka mawhai a onga lea. Michael, are you from Spain, is that right? Yes. Yeah, Talova, and welcome to our show this morning. So first of all, congratulations for winning the World Cup. Your Spain national team, national soccer team. Okay, tell us more about our team's preparation. Famole mole. Okay. We start more or less in March, start with the group, more or less, with the local players. Okay. And now we have 10 overseas. Okay. But when you think about not just this tournament, we want to do nice tournament now because we are hosting, we are Yeah. local in this tournament. But we need to think about the 2-3 years because we need to continue with our program Yeah. because it's 2-3 years for put Samoa in more top in Oceania. Now in 5-6 months it's difficult to change all things, but step by step we can do nice things in Samoa. Okay. Thank you so much. Fa malurua kulanga fa pengang fa spangiolo vo le kau le mana malama ia tato vo le fo le exengi skamale mai Spain. Ala so ni mai suyo pulenga. Wesley ma Paul fa mol mole tana no mai tulanga pena ia tapenanga le tato au le taimi fa mol mole. Whaftai mar whafsiri. Mor whataro whātu re lau sunga tai tai ore. Or tato pokalame. Tari wawe atu siri ona e good time. O nāne whengo fia tapenanga re tato au. Amata mai tapenanga tato au mai le ia Februari. Okay. Februari. Local players. Te i o mai le Augusto. Okay. Ona fitfiria leo Yalo se full martolo Samoa. Logo, yeah. Place, yeah, mare. To se fulu ya alo mai no fafo. Yeah. New Zealand, Australia. O solonga lei mea uma. Yeah. Sa afengtare sa idinga. Yeah. O sa faila vai lungo le fea. Yeah. Fea mea uma. Ai le silsila le faya o mai lungo. Ai le performance. Sa fano no le pero to ina ua le ausia inicio alore. Yeah. O sia tatu no ia le ia national team. Yeah. Ai yanga mo nisi fo ia lo o sia tatu no ua fai ona ausia le tulanga. Yeah. Yeah. Tai nei ia o se lau pasene ia tapenanga tatu au o tuai ana o mai. Esa. Ta no bo. Palosi uma tama. Na nai manu o miti. Ya o ia. Okay. Raftai. Malo whaftai Wesley Paul o leo te ia o sunga Paul o lona o tua ale o Paul Scanlon. Ia le la wilo el suka wa pega maka me suka fa kwa muri mai la kapi. Malo Paul ia fatalo fatu malo se fo manu nei tai au. Ja, se fo manu e lau whionga nei tai au. Ia, whaftai mo rau no mo whasia no e. Ma teo mai pui whalo lo fo tūlanga le tapenanga ma le tūlanga wele. Tapenanga le tatu au mo nei tau isanga o.
rumana ini. Okay. Malo o mai tato au. Manuia me uma. Ya, manue me unga peo nei sau noa, ya, tapenanga ia wa, peo na whai lot fo isunga whai aunga, ya, wa lato toa me uma tapenanga. Okay. Yo tapena foi lau se tapena maurunga in whai na au sia se tūlanga le leo tato au ni tau sanga. Yes. Pa mui mui. O lala o tu fatasi Wesley ma Paul ia tato tamaiti locals ma overseas. O tu fatasi tamine. Ya, lau tu fatasi lau te minei. O na fair tu fatasi ai. Tātou whaatasi mai le vaiaso tēnei. Okay. Pātoa le vaiaso. O nei tamaiti la ia malanga mai fafo overseas. E to tongi la whala tonga la to pa sese pe de o. Ka tai mar whafsiri. O mea umalawa e whiwhilia ro o i tono le national team. Ia o ilalo lo le whawaainga ma le Para pa tonga. tonga. Ia pāsese mea umalawa hotel. Te kia umalawa le tatua sos. Se ngala ngala ka pi marsok. Malo fa tai. O faingo fieta penanga le tato au Paul. Ya, o te minei sa tam whai lawa se maurunga tauna iai. Ia. Ya lewa matana tulanga mes tulanga le leile fa moi moi. Ia. Ya nafi sa fati no se lato friendly game man nafi se tasi o kalapo mo lunga fo tono sa mo. Ia. Sa tulanga leile lato fa moi moi nafi. Ya na sa to titi lo ile pulenga ma ni sisu ya inga ni se meto fa le leia. Ia. Ya ile yo te mo fa moi moi la so mo mo le fata no tamisanga. Okay. Malo fa tai. Ola o camper ka ko au Wesley. Ia lo a tolu lua vaiaso. Oh, karunga camp. Malo fa tai. Ia ta ua tele ta musanga nei o le OFC Under 19 Men's Championship. O ai au ia malanga mai ta musanga nei to le fo fa mo mole. Em faina e tau fa manino. Se tuata le mic fa mo mole ato le Ia, fo. o le taimi nei i le pūla ia o lo ia Samoa o le tālonga mua o New Caledonia. All right. Ia, ona soso o lea ma Papua. Ia, ona whai uai le tālonga ma Vanuatu. Solomona, sorry. Mua New Caledonia. Ia. So ia Papua. Ia, whai ulo ia Solomona. Okay. E leo ni tamai au. Wa o longa fo i tālonga. Ia, o le sipu. Ia, o lai whaatam o i tai mai e New Zealand. Oi, ka fefe. Tai mai e New Zealand. Ia, o fiti. Ia, ma isi au e lua. Vanuatu ma. Ia. Okay. O le tūlanga na lo iei au lo. Ele fai ngofia la tamasanga. E no compare nga isi kausanga wale ki fai mai o tamasanga nei alua annually. O la tūlanga na iei tātou se toi whamanatu mai tūlanga na iei tātou i tausanga ua mawai whamon mo lea lesi po se sol tau office. Wesi, o la tausanga na i tausanga o mawai. O tūlanga sa eli tato tamawhainga le luas fo marwha. Ia? Lona fitu tātou le Okay. tournament de sa fo sa whai mai nei. Le ala wo o mataimi. Ia, o se... Na whaila se tournament last year? O le tournament le ta idua tau sanga. Okay, okay. Qualify for the under 20 Okay. World Cup. Pero inga la fa pe sa tu fitu le lua o lua fa ka kaunga isa si ki o ni kausanga. Ia, e pe e na no toi fa popo atu sa no nga west e pe ia le whainga o le tournament lea. Ia. E le na o tama. Oh. E iai fo ila mataine. Ia. Pe e whela fua ila o tama le si tau sanga. Ai, ia, teine le- le si tau. Lea laina pe e iai le vā lea e lua tau sanga fo ila Ia. fato ato e. Ia. E o tūlanga na. Okay, Coach Michael, what are you expecting from our team this year? Are you expecting us to win a tournament, or are you expecting us to beat New Zealand? I never think about the future because in the football we don't know. Yeah. We try our best, and when they finish the tournament, just think, oh, we did our best, and take out the final score. Okay. Is that easy for you as a coach, travel all the way from Spain, to put together our local players and our overseas players? Is that easy? Yes, because the local player is nice people. Yes, and with overseas, yes, can be well. Yes. The only difference is for the
for the local players, stay more together with the overseas the first day. But now it's okay because they make a group. Then it's okay. It's easy. All right. Yes, it's young people, young players. It's okay. Okay. It's very difficult. Yes. Ia malo coach, all the best. Thank you. Se vanga wa isi wa nga to le for Wesley mai fo. Ia le ta u le tournament le on fa la wi lo le ta do tunu ina ia fio ato wa le for inga mai o le e ulu fu Wesley. E se wa nga to fa popo mai ma Paul wa pe o lu le tonu le taking team o tato. Au fa mon mole Paul ma Wesley. Ia po si vanga tau ia Samoa mo mia la lang. Ia sa le ia. Fai na tini tau ia tau nu tato fa mo boy. Ia mo mia foi la ai mero fulan moana. Mai la lang o tono tato au. Ia. Ngalo ia. Tona fo? Ia. Se va por Mike fa mo mole. Ai masui o le sunga fai au nei, mai se o fai au lang. Ia moli le nga fa tai lo. Teng solo. Sai foi male avano taua, ia o mau foi o matou fa tawa. Ia tatou te fa so ai. Iona sauno atu ia o ia mana mia lava le lango si o tātou atunu. Ali. Ia aua le popole e maua e te urufua. Ia. E ono maua fo ile vai. E ono maua fo ile vai lale mo matua ile le vai utai tona i mato. Ma e a fo ona tā pena le uma. Ia aua le wha moe. Ia pe ona tā mo fai atu. Ia la ei mailo, la ei lanu moana. Ia fa ali ai lau lango ia le tau ma fainga alo ma fa na ole atunu ia pe o sia mato fa popo atu le fa tai tele le ava no ai lau ionga ma le tio malosi tau ma fai ia ne eso alo fa tai tele Westbourne ma for a to le four and coach Mike all the best for the upcoming tournament. O nau fa fonga mai mole atu no tu langa pere tele noanga nei msalo la to Moses tanoanga la to mai maniso suyo fa tonsoka ai mai se le una ia le lango le tato tu no le tamu sanga nei e pe ona ia le tanoanga il tai nei a le to iva minute ona tale o le valu tato se atu fa ve fianga nei tato fa salon fa business tale valu to fa fonga to fa salowino tato telefone. Tasile na o nanga le fa lau loa tili lunga o le tātou le te o le vaenga le o le PMA Real Estate. Ina i mo taa. O le o nanga le e feso soani pe a fa pe e fa fonga mai mo mai atu ma o le tau sa idi mai so fanua i Samoa nei. Te alo lava i lunga o le lato Facebook page, o le eita a lato contact numbers ia bol i meli. Ia pe te private message ai, PMA Real Estate ina i mo taa. Ia leo lo ngafa male fa tawino fanua. Ele ngato fanua fali rent. La tolo tau sa ilin fanua. Am fai foi ia ona e sila ia e foi fanua ia mo i mo fali foi o la rent out. E fa so ta ia. Ai pe o moni mawina nei vai tau le to telo nei o taro tangata malanga mai aturu mamau. O mai fa tau fanua i Samoa nei. O mai fa tau fanua. Ma fai ai ma fa la to fali o niso ainga. O mai fa tau fanua le temine ina fau ele o fale, fau male pa, o loka. Ia na ele o tangata le a inga i nei o lato e va aipe no foi, ato e foi fafo. Which is really good. Ia uio, e tate fafetaia. Le malanga mai o tangata sa moa kusa ponga ngaka le ngofu fafo. Ai o mai fa tau tato fanua. O le winga o la ufa mtalanga o se mele lei. Ia awana i tupu ia tato ule mele tupu inisi atunu, ai mai se ane usila. Wa o New Zealand o le tele o fale fa tau i New Zealand o sainga ma inkia. Sainga inkia. Wa fo e maua tupe. Ai o le mele na ta te talo ai. O no le tele o tangata fai pisi nisi le o malanga mai atunu mamau malanga mai Samoa nei. O le ua pei ua maua lato sitiseni. Ea o nisi ua lewa na malanga mai o na maua leo lato sitiseni. Ea o nisi. E pe o mai mau paolo i tamaita i Samoa. O na maua leo le sitiseni e maua i le pitanga. Ma o lato whata winai whanua o le tātou. Tunu ai mai sea whanua ia o mia sa o loto. Wa o whanua ia whalenga nuu. Kako customary lands. O lai manino o le malo si whawhi kaifu i la kounga whaia ku la fongo. Nai ta mama nai tua a o lango mau mai tia sa. Na whaia le tu la fono o tātou whanua whalenga nuu. E matua sa lava na whatau ese. Se i vanga na aila whanua ia na uta ua whanua o mea sao loto.
leo tātou mōni mawina nei vai tau, o le tele o whanua le tala whātai o pia. Ia ua whaatau e tangata fōi e malanga mai whafo. Aua maua la tau pi, tanga po sit seni nei sa moa. Ai pēla no whai atu, o le wingo la o whamtalanga, e tangata sa moa lo o alalampa pa au e tunu mamau, Amerika, Hawaii, New Zealand, Australia, manisi o tunu o lalang. O le o malanga mai sa moa nei, ma whaatau whanua ia, ma whau ai whale, o se mea le leitale. Ia, o le ale taimi to e fōi mai ai. Ia alai o mai nei, no nofo i whale ia. Ma mauti noa, o lai umia ae sa moa, tangata sa moa lava ia, tātou whanua ia umia sa oroto. Pei o lesi nā vaenga tā ua lava, ia e pei ona tātou mōni mawina le tātou tunu nei vai tau. Ai o tātou nu valu, se mena mai mō mani whafonga le tātou tunu, to e whaasalawina o tātou tala fau o le nei tae ao, mai a Nathan e Sarah. To e tari mai tātou whaasalawanga i le mai ai o whaasalawanga whaapisinisi le whaua, se mai le vai o le tātou wati nei vaenga o le tae ao, ia ua 15 minute, ua te ai nei le valu manatu le ua o mai le teimi e whaafonga mai mo mai le tātou tunu. Mātou whaalawi loa e mai le vaenga a le Samoa Market, te pēna masani ei tae ao o stofi o vai aste tasi, mau te whiawhia whaalawi loa atu. Le whautaunu mai ia whionga a forma lupe matasila, i le nei vaenga o le tae ao, so i fō manuia whaatana whatu lupe matasila ma fōa nei tae ao, ma lor sopo, ma lor fōle usu. Ja, ma lor o sai nei tae ao a tūtaua. Ja, aftai le li ua tātou wheroa i sui fō maua malangi ma. Nā i nei tae au. Ia o intau mati tātou te au dia nei a suelo nā lo whanonga lei. Ia, whatalo whatfo i le mai mo whafonga mai so tātou o snu. Ma lo le wholau. O le o tātou e vai aso muli o le. Au kuso. O le masina. Sa o le. Le o koe mawha skaimi e umatau sanga. Ia wha malo so tātou o snu. Ma lo lu sai, ma lo tawa tai whea ma tiute. Ia, a misi o alon whanau o lo whea ngai fwoi mao onga. Ia. Ma lole, se fo malangi mal neta au fatalo fatu la companhia Samoa Market. Ja, se fo manuia foa, ma lole, usu neta au fo ma lo fo fa ma lo si vea mga luengo nei vai aso. Ja, se fo manuia le neta au, e pa nga masani tatu companhia Samoa Market, mai se 65 radio, fatalo fatu le neta au, fatalo fatu fo e te matu ofisa. Ja. Ja, mai se o le fionga le pule, tu pa e tu al scan. Ja, mai se o pa nga umara tatu litio, ja mai companhia Samoa Market. Ma lo le usu. Hallo? Na e wha mtala le vai aso len se mai tu nei ali lup masila lau wha taule na ave o i siniu. A te ia uwawa ai atu i le video le so. O le supermarket kiri mene nga. Hola se wha tauso. O le supermarket kiri nga el mo e riso. Como le lau loli so. Sao so le Pe o le vaenga na o le au ngana o tatu pokalame le mai mo whafonga mai so tatu nu. Le ngati Samoa nei, o atu nuen mau. Wha whaingo fie ina o whataunga i lunga o penga Twilight. Pe o ne e sau noa le asa e ma matai le tatu video. Le sa whamtala ina o tamai le i expecting na to ina ni. E pita ina o watu whatau. So ka whawhio filma ka awale so le maluso ya mangi. O le vaenga na, ia, vai le video na, le nisi aso so ai, toi whai me whataunga la inga siuniua. Yo. Pau ngā mila o nanga, masalo sa matamata al vaenga i le tatu video na, ia. O le au nanga Samoa Market. Wha whaingo fia mo moli sa o ale whatau i whaitoto o le mauta malau. A whai fo i reisi ta a vale, a lo ainga i Samoa nei, ia pele foi inisi au sangi la inga mia kongi me tato kirifa fai ka li a Samoa Market fai uma meu mana ia malo fa tai ia la fatu leva no au te lo foi e inisi vai ngo lo sa vali mai mo lua le dai nei ai mai tau pa anga e tono mau ia e pe o le tau tu le nei e pe o tou ale fa pitoa mo le fa fai ngo fiino tou fa taunga mo a inga Samoa nei la fatu leva no sina ma fo Taimo lava no, ia, o le whamanatu mahasani lava la companhia Samoa Market. Ia. Na lo ia lava nisi o lo tu seli po na le Samoa Market. Yes. Ia, o Samoa Market o le au nanga meta online. Whai mai le whaatau mai o tatu a inga mai whafo whanau. Ia, mai si o whainga le tono ngā ruenga whaawawataimi. Whaawataimi. O ngā e sosoani me a inga le ngai role lafo le tupele. Whaafai ngofia. Ia, o la unanga ngā Samoa Market. Ia, o le si whainga o le sise nau tātou iai o le
mea sina. Ia. Pe le o sui mai le mea Te sina wila, mai le te wila. E wha mnatu atu lo ia tātou compost la ia i lunga. Pe na mawhai lo i pokalami o tona o tātou compost ia e tasi lava tau e whaatau ai. E mawai le pusa moa, pe o vaianga whapena i lona tau e tasi. Yes. Ia, sa i lunga tātou website nā lo, ia tātou kompo, whātau mase kompo mo le mea sina. Ia. Mo na i o tātou ainga i Samoa nei. Ia, mai solo e fo ina i whalau i lo mana i mo le o sao tamaiti. Tamaiti. O sao Ule le papai. tai. E sa. Male, o salo le vanti atu le Father State. Kamna tuina le sao tama. O le tatou droa si e le mai. Father State. Ia. Te whamanatu atu ai wampa anga o Samoa Market. Ta lo iei al tatou droa le i le Island Love. Ia. Tongi o se pepa tala o loa. Tala i nā Island Love. O nā. Wawale o loa noa talo tunu tatou se. Ia, whangataina le asofini. Asolofo fitu. Tai au. Supat. Ia o nā Island Love. Ia ma le fionga ia tole foa. Nā le New of SA Store i lauli. Okay. Tongi o se pepa tala o loa. E te ono man ma loa i se cash power 5 sutala. Free cash power. Saunia e le afionga tole foa. Ia ma le New of SA Store. Nei vaenga na Father State o toi mai. Wale taulunga tai au. Taulunga tai au. Ia peon ta ua e le fionga ia foa. Ia, ona mai ele il Father State. A le o tatu ta noa ni mesina. La sa ia ngai kalai. Sa le tala i taua i le stona i le vesa fo. Ia aua fo i tapu ni e le stona i e whai ua i sa i ringo se la le lei o Samo. I Samo Batchi. Ta sinava e nga o le ua ta pena foi lau Samoa Market o lo i e tatu special peon ta ua e le fionga ia tula foa. A ia mina foa. Na o i e tatu kompo si lungo le ta ua le mesina kompo. E ono a tatu kompo tasi le tau pa maa venga. Ne lo fatau individual rale. Mana tele to tele la to lo mai mom fa fonga mai tunu mama o feo fa fole ma mafai pa lasi mai tato fa tau New Zealand po stadi po America E whaftai mo le Sili. Mo le temi mua sa pe i fuli lava i New Zealand. okay Al temi ne ia po pe o kau vangal me la fai. yeah 5% anga i le 11%. Ia atunu umane e mese a pe ona fai lo lupi masila le tato pokalami wa tona. Sa ia le oka mai Japan, Alaska. So sa le worldwide. So temi nei le o ia se vai nga fo le o ia se atunu o Sili. So le wa ku sa umare wa ku ia wo ia ngole. Pai le fala bilo le Samoa Market. ai au foi lo te mai ta watu le rate pe o kau feo lolo le rate o kupe Australia mar kupe America kai mingi ia wala o toi fa ngal tu pe New Zealand já pe fa ngal kupe America por kupe Australia e convert kupe New Zealand e que le a fa ai le kiki ar kupe alu fa ka o ai si vai nga ia no si do fie le tunu O le tatu watante. Mato aso. Fai no vata mai, fai vata muito. Ele aí no beba kasila. O le mele o eka ko White Sunday. Usa esa ai kala ka meki. E o anga me fai le uru o fai ko male uru o mami. Usa esa ka meki. Ko ya sa tira. Ai se i maltanga trama. Rala ka fala we lo le White Sunday. O le tatu watande pe no ta ua le fionga ia forest te mi fano ia lua tatu temi nei o le whanga solo na whaatatan noa ia tatu vendors. Po ai fia whaisan na promotion mo le White Sunday. Temi la nei to o lua ina ua tatu company lo mato whipaanga. O mana e wha e rani la to promotion mo le White Sunday. Mo le Sunday. Ia, liso. Ia whata alofa tua i le tamaitai o whangwhanga se manuali. Pretty lo. Pretty. Pretty titi. Okay. O pretty la. Ia ua okay na ia rana na promotion o le White Sunday.
lima pepa tala lo te lima sila tala. Sole. Le ia mataina la temi nei. Le ua whatanoa. Ia ma te mai a tatou festival le anu. Yeah. Ona tatou whasanga e lola ia whale tatou White Sunday. Ia ma le whale inga whale le Mr. Chicken. Ia, le vai tele a. Ia wife ia tasi lua. Vai tele o ilo topa, ia. Pe lima e la Ia. Ia iwa tatou whailonga o tapena ina Mr. Chicken. Whamanue ina i along whanau o si o tatou no. Mana. Pawalan mea ia stay tuned. Yeah. Se o teimi e lo tatou tatou e tatou promotion ia. Ia tatou wanga ilo ia e afoi. Pa ia tatou whaatau ma. Sa i les tatou au no tatou e malo ai whailonga pion tapena ina. Ia ma isi e lava company masalo umatfoi poklame ia ngai foi nei fontanga la iti e ponai company e rani tatou promotion o tapin penanga lava. Leva no le lei foi nei mo tatou company. A me so pa anga Samoa market. E nei fa so tai fai kari ale o como fala ko promotion ma marketing. Ia ma como push. Focus ala ko le fa kaua e fai kali o como push ala ko fala ulo mo le waisan. Pa ma ia lava. Mana ia. Wai si vai ngai on si le fia le tu. O fele le domain office. So e fa pula fa mo le fo. E whaftai mo le sili. O le mato mena office le i vai mea. All right. Ap ta whatonu lava le lopa industry. O sila fia le mele sa iai le titi sao mua mua. Yeah. Ia le sa iai le sao siti. Ia o le mato... Okay. O le mato main office na lo iai. Yeah, okay. Wa o le si mea fo le taun fa manatu ma fa pula pe le tuno. Elei ma se mea ola e tau su me le office. O e anu e fo no kaimi, anu e fo le peng single kavale. O le wa iai af so ka inga online so tai me auto. Ia pe o le si vaenga le fia whaamurina mo le malo la tunu. Ia. E le au nanga sa mo maki. A me se la tau o lo fofo mai lunga la au nanga. Ia. Ia e le o... A whape mo e mana me se sosoandi a tili lunga o tatu website. Ia whaafsuta e maila mātou Facebook. Whaingo fia e vave ma vave le respond. Ia pe wala au mai fo i le lua i valua di matonu. Alright. O lunga fo le Facebook o lo mau ea mātou numero lava o le mātou office e mwhaina sosoani tuai so o si taimi. Ka mamlama to se tūlanga o e fia mamlama ai. Ia me se o le vaenga leo le o le whainga meo kaku oka. Wan pe e ia isi vaenga fau laua whaunga ina mai le website. Ia alo ia inawa nai vaenga lai le o mautino ai pe o le ingoa o le vaenga e tuuai le ingoa o le apikina le whaatau. Ia o le vaenga tuuai le soafa o le whai a mia le whaatau. Pe o le ai o le si vaenga o lo naro ia la mātou video i pito i lunga le mātou Facebook. Ai pini i lunga le mātou Facebook. E toi wha manino atu ai le whainga lau au nanga. E mo nisi a whesili lunga lau au nanga whimamlama me tau. Wa olo iai foi lunga ia la tātou, ia mātou fi. Okay. Na o tasi lava le mātou fi lunga le website. Ia. O nga o le handling fi. Okay. Ia o le fi la le tawa umai le si vaenga o whaongai no website. Okay. Whaongai no tātou visa card. Na o sifuru tāla. Wow. Tau mo fi. Na o sifuru tāla. E lava le taimi aro ila lo lima tāla pe a fufu ia tātou rate. Ia o taimi nei o la sifuru tāla. Ia e whaingo fia e fu ile e whaingo lau o nanga. Ia te ua fesili seisi po le alea vaenga o tue whaopopo. Ia o tūlanga ia. Ia e maise o vaenga tātou kiliva pe a whaapewhia mana me kiliva tātou ok. Ia na whaafso tai mai lava le kampania sa mo make. Ia ona. Tau le su mai fora mato office. Se va ngā wa e fia se ase mai tele mata mato office. E se mo ye. E sa vole mas fali fufi mai. Esa on kala fa fe nga. E yang se lo lo. Nego kene se lo. Mana ia tele vai nga i o fa pula e fo mo le si le fia le tulu. E wa pe o le o ka ko shift mai le mea sa iei le mea le wei te mine pe o online a mea uma. O le ia nei tangata fo ia e le i mala matele. Pio la ngana o tatu pokalami. Paftai atua i lau fionga fo i huma le tio malusi. E nei tangata o i te no atu tonu se song sa hoi whakula o ke spau po fe piki. O la no fo ina tata no in fama mlama le. E se me la tau su mai fo mara ro pensinga lo tawale. O lo whakari mai fati. Tau tālau nu mera i tono lau mika. O la pita papa lau. O tau, o le tau te iai le vai aso le mesina wa le amata lau sa.
o le lo titi no tu i o le ia tatu le ngata i komposi ale ki ia le sepo o alo la tu le ia la tu fa lo le mesina i o le compania le fatalo fatu ai sunga ya kei o la finga ben ia o Vodafone o la tu telefone o le ngati le o le CCK ia wa pe vai ngala le tele na mafa ia le ngati le fonga tau mafa ia la fatalo fatu ai mate pule ya China ia mate male malu la finga ben ia no tapena ina fo i tato watsante ngalu lua fatasi mlau samo market tau tua se tato sunu le ngati samo nei awa tunu ma Mana ia, malo whaafitai. Nei vai ngai e toi whaamanatu le mai mō, mana whaafo mai le tātou tunu, e olo mai mō, ma mata mai i atunu ma mau. Nei e tasi o tinana matala noa, a whai mai tolo, o le mawhau lai whai mai le whaatau o le lato a inga le sa mō maki. A whai mai la, o le maa li o le whainga. Ai o le to inga a inga, fo i le whai mai o le nei o na mātua. Kama fo i le ke le whangua, fai le fale o le si vaenga le spiko, fai le fale o le si ngari le spiko. O le akal tinale na matara noa, a finga le asosa, fai mai. O maka kulko po kalame mana o ringa lupa magsil. O le alanga o kalangua kulko inga malo makua kau fai ako se whaakau. Fai ako se whaakau. Nga o ako sa o ala i ale o le samo market ki diva lo makua markoin. A be ale o kanga reisa le. Ale fale ia, le o ngari ia. A fai mai kalangua markoinga, fai kulkoinga. Le ai. I whapea fo ia le si urungari o ma whaau le si urungari. Ko fualo urungari ma whaka. E mea lena me ven kala kiga fo mai non kamba. Ole ia la se kamba kigi pusa fo le la fo ko kasi kigi pusa alwa ko ale fi urungari. E pe ole ka ma sei i foi na mato foi a fatau e ave le motu to la. Oh, sole. O ka mai lungo le samo market. Ia. O foi uma ko le ki diva e kai mele lo tel va. O le la wata ulva engale. Ia pe mai ai fai fa penga. Sione no kunono. Sai ia no kolofa. Ole tasi na vai. E fai samo market fai tasi fa tau ia watu vai. E se mo ia pa wala talo a fai o mafa fa. O mo no fai fa tau. Pa como se pa. Si o le fanua pe fai ke le fanua. Ai sa le ia. Ke wa me mai le fai ma wa mo sama ma ke pa. Pa si ma pai pa au nanga plopert ia. Na vai nga fai ona sosoani. Ia mo tato ke spawa ma le pidol vai. Fa mana to pe o le fai ona tongi mai lungo tato sama ma. Te loa le sai au angi ia le fionga ia tu pa i le. Whakau. I o e lo kofisi de koe, ea. Whakau, ki al ke lo whakau, le usau. Langa o le kamanga, o le ia ua ai le meanga, ia man kofo ka ikale masa ingalu sa vai. Kamanga aso uma mwheng whaonga ai. Aso uma maso skaimi mwheng whaonga ai. Ole whakau o kikiro kui i whakau. I whakau. Ole ke mafuli de motu i nutua. O nga peo ngui kua le take le whakau. Yes. Ma tu tau o mai fo le tau langa, sefe pensini, sefe taimina, i sawa vali a akala i ngalo pe pakaro lo, e ko la la alfat. La fai la unga senga la fiafi. Ole winga la o famtalanga vale le wa tele la to ua whaonga ina mele o nanga whakau. Pele o le sistemi whatau a mata i e mo i ai i terminate sole paftai atua mo i latou fo i o loo whangaina mai atatu le sia tatu o nanga le samo market o le whakau o ai mana o mia au fu atu i to o nanga le tu se mana o mia na le stala mai wharo loa i ai nu i tua ma ma sa vai i pe a wha pe ai so e mana o mia o le te mo sa alu la matou visit ma le awhionga ia lupi matsila ia mnese mo nisi uso ia uso o uma uporu so uma uporu le asa awhia whale o loa sa ia o mo le teimi na ona o le o isi o le mautinoa o isi o le awhia i whatatari pe ia le la wa on le service le whakau whio loanga i whale o loa ia sa matou wafi mo ia le tali ia la matou
e le woto e wala au mai. Yeah. Paina le stala. E la fo ua umana whai le la mato process ma mea whapena. O le se o unanga fi whamanatu runga le website o le unanga le i me tau whale tala vai. Oh. Tala vai. Sorry, whawhikai. Wa le ka ke lor ke le o isi a inga o isi nei tina mata mamatu o le tau la fo matu pui whafo e tala i whala au. Ia, e mai se la o le tele o tātou ainga. E pei o le utua i private pharmacy. A mai se la o le luato le toe ina malo matua malana pensione le faltara vailenga o time to tua po tua sivisa vai. O le maua. E leila se si alo whanga. E aluakula i le privacy. Ia whiko airo lama le kau al whala au. Ia olo ela o nanga le new pharmacy le nunga Whawhika mato. iso le. Mo mai ata to fala. Mai se a fa pe fo ia o ia se fala au lo mana mi ni so la tunu wiche le o lunga le website. Ia. E fa na fa so ta e melo nanga samo mate le samo makera maku kala mo le vai ni pharmacy. No ia ile o le mato madianga tu lunga le fala au pe fa pe fa yo a fa pe le fo lo ia la to watcha. Ia. Mai na tongi mai fai le fa tau fala au ma sani me fa pena. Ia me se o le si va enga le fi mo mo watu le ta to pokala me le ni ta. Fe lo lo ana i pa anga fo wa o fa ngai nela nanga sa mo marketal mo ta to pokala. Aftai. Aftai to fo ele ni ta ia o ia me se o nei va nei ta to customers fo ia wa ta to sa mo market ia. Pata e tai peise o nanga. Io e. Le sa fa nga mai ala o nanga i me tau tau mafa ia mai se pe o le si tanga tau le fata tai mo mo mai me ai. Esa. O la ile tatan o la le simbenga so. Par fale. Tau de par fale. E pe o le fa time fa malo ne tatu customer fowi wa ile. O fia wa foi o tal no mai o le wel tatu venda le o le New Pharmacy. New Pharmacy. La nga ko inga nga fa mai le mo o ko ko lang fola. Lo la pe mo i New Pharmacy na fola. Ya va pe foi que ninguém fola o mo se não se fola o mal ko inga. Que ninguém o le hafia. Awan meu ke or fan mai. Ya tu lo war fa fonga anga manula tunu. O se ingol ngifo. Pe wo full tu ranga ye mai le pa ma. Ai le ia ko ko Ole fa popo tu le sa no anga fo. Foi. Vai da to business. Ina to ia lo fi join. No fietun. I meli ma. Ele ma fainga ma ko kala ngoa ku ila pisingisi pe ele join le. Sama ma. Fatalia ma ma faile le ngalben. Ya tata no ma. Pe la ki join me sama ma. Tu le e foi nal pisingisi tu wa tu mau ma biol pisingisi. Ya Michel tatu ino malu sio tatu snu. O le tatu ye le va nga foi ale le fai wi o tatu. Ya le ngalo ya le au nanga le vaenga fale le SOS fatu ya chef mal vaenga tatu special occasion supplies pe o favlavit au ainga na lo mo o mal vaenga fa poi ponga aso fa nau so se mea so for the decoration o mai na ya chef o Hannes na le si vaenga na ya mal fo le o fale lo tias le tu atu tatu tatu problem o lo ye pe tatu pe patala o loina tongi menas pe patala o loa ia na lo foi la io le tali po la fini fai sang fa tong kala ngana pe pakalo lo fa ngas fa tong o lava se vai ma vai nga fa pena ia ma fa na tu tatu malo so tatu no o som to fa fini o nga lu pe nga nga fa vai yes tem ne o tatu mamma ke lo le pis Lese kai mi e ka we ka smoko ka smoko nya o swa lungo telefon pengi mai nga e ko ya luko ko fa wal ngor bengal palang ala o ke a mai sa mo ai ka fa le pis ale mau foi na ni so fa na woni de fa nga me to na ngai nga lu fa vai tai mi sta ma sa ma ka ngo fa mai o ia ke nga la fo me kupi yo fa mai e vili atu ia e le mele mana o ia la fo me tu ia me la no ku so e la fo mai ngi ko e la fo me vai a solia ia nga la ka ngo mai lo e lang ko inga ma lo miti a fa mai e sili ai nga fai me fa ka
Ala fa mai kala skama. So ke longa kasi ar fa ka un fa mai. O ke a kolua ia so ele ko e video. Oh. Ka ma. Ia wala ka ko. Tu lo Ia, no ia, to fai. sina ma fo. A mai fo le tupe. E fo le me o le fa lave lave. O le si me wa luai. O ma faina e alo ke pingo onga o la o ile ku. Na wo ye ko. O ma faina fa ka ula ula ma fa fanga onga o la o ile ku. Ai le se kupe ai mai me ai. Ia, ora la me ai onga o ile me ai le me ko pole malo lo le fa. Pela fa nga le ko amo ka ngale se ko fa. Al po ko mai ko ya mo ka sa. Era wai ma ne ya tele. O le si vaenga e fi whamanino i le tūlanga lea. O le whamaliena o tātou ainga i whafo. Ia. Wai e tau te fuafua fu tātou ri nei le whaonga ino tupe a... Ngai tagata i whafsa o le leia. E le whai ngofia. E le whaingofi. O le whakaika inga whaingofia o le tausanga lea o te a. Ia. Sa e si a inga sa la whaumali la tupe e whakarulako TV. Ia. Ia mangkuat kai minge wa flat. Ia. Screen TV. Ai ke o koe whai mele o kai runga sa mo make ngā ofisili le iei. O ofisili ma mafu le iei. Penga TV mo mua, penga isi wha le kou mea penga. E sa whai menga la fo mali kupe lang whakau. Penga e kei roa. E po amela kau TV whai pākua. Kama ku wai fo le. Koe mo. O le le ala ki diva lau. E lau flat screen e o lato ai. Pe o le tūle ile ese ngā le... Le lafo mai o le tupe. Yes, yes. Ma le whaatau sa o mai o le o loa e lunga sa mo maki. O le si vaenga te fia whamanatu mo tātou a inga i le motu i sa vai. Ia. Ni fisili po le mena li kila e tono le... O le sa mo maki. O le lunga sa mo maki. O le ila o nanga i meta u pizza. Ia. Vaenga lea le... Hapa. Le oi sa vai le metau pizza. Ia, hapa side. Hapa side. Hapa side. Le tono salonga. Ia lo ia whalvaenga lea le RTV, o le Prosper. Ia, a mesia isi whale ainga lo o ilunga le Samoa. Kai sasi ilunga le website. Alright. E te sila fia o mai vaenga i o ma whale o loa i o lo ilunga le... Mo sa vai. Mo sa vai lea. Okay. O le wildest. Ia, o le wow, CCK. Wa pe o le... E o whapesi si wanga o polu wa le. Ai sa, ioi. Ai tasi le vai ngai o ngā mo mātou sa vai. Sa vai. Ma le fai mema o langa sa vai. Ia, le ai whai malu sa vai. E takua e a whai ngā au TV. E. Ke e le whai ngā lako kau sa mo market. E se longa e o kamisa o kau. E ke loa, ka kou kala ngoa wai. Tātou fo ia ngā inga i sa vai. O leo tana noa mai ia a fua malu masile tāu o takutua nei. O te loa fo, o tātou fo i sa vai ia o ngā te rea i vai ngā le sa mama. Mo nei tātou whanau ngā ringa whawai teimi whafo ma. Nā ngō whamakala le skai a ore mea mungi a kupure a inga li i ruma sile maa fo. E na ua vili le a whawhine o le toi ina i le nofo i nei le toi ina. I lona uso matua la i Australia. Whai ele whamtalanga lea, sister. Koe a ora kākou a inga kuloua. Koe a ora kākou a inga la inga o ngu ure. E whaonga ina le whaleta ele fo i le asu le vai. Ia, ia. Tu loua. Ia a ua o mai whalka ele fo i e whalas. Pani un po. E ono. Pai mai lo le maletala le teine le Australia. Ka lo whai si o ka ma. Alu la sista o malo ko lua e vai se ka muka. Whai mai le oka. E fia a koa le oka e whai a koe whalka ele. Ia maletole tu lou. Ka malea e whalasi. O mai lola ia whaile oka. Pu e maleaka la folo i o. Usa o le kala le a inga ngā makokana ngoa. Usa e se fulu kasi afi. Te kupe a koa ngā mai e whai e ile. Just a whalta e. So le ukara ngoa kumasalo po o le whātau sanga tarua. Mai lola ia le. Ma le whaupunga la steine rei whafo. Sister. A umana whai le whaleta ele. Pu e mai le ata. Tau whai ai, pu e mai le ata ia so uma. Ma le teimi uma ngā ruenga. O ke kango fo i e whaali ro ko rua lango kupera. Uma nong ko rua lang whangau rei wafu. Uma le ngā ruenga. Aru ngā ruenga. Wa e se aka. My sister, wale anga le kemol market fongi. Ocean. Wale anga le kemol market fongi. Alu wala ia. Inga ua uma lang ngā ruenga. Sen loaka. Kalala skengere kua i
kangia. Usanga expected kenge le ko inga fale. Ai la fo kule olo. O le fale ka e le kousu wafele o la fo. Ma, ngai o le whainga o le fale ka e. Use umanga whaide fale ka e le umanga senaka. Lua vai asa muli ai maliu ko inga. Kalo fai. Lei mai lo si kenge le ma malong ko lua malang whanga ue mai maliu. Eo mai. La e asu ale vai o le fale ka Ko loua. La e asu ale vai o le fale ka Mo whaonga se. Au whea mai le akare nga sena. O le whalaka e le whiwhia. Le anga o le meo le lafo mai o le tupe. Le lau kalama sao. Ke roa kangi si kenge leo. E lafo mai kusa e opu e mele akar whalaka e le whiwhia. Sen lei o. A kusa e lafo mai kupe. E maua muli muli a kerkala. O whaalawa e kau le teksia rong kōrua. E whauka mai ai. Le se nga mo kala ngo fam tala mo mo le ko ina ba. Wala ki le ko ina e le ku mawa lo ko lo fa. Idanga mai la fo mo tu pe fa nga se lo na ngai ni. De fa le fali. Mo sale over mal fa su lo afisamo. Ya le malanga merko inga sa inga singa wenga sa ol fa kava. Ya ko inga mat ko inga le aila. Samo maki dola, sa umal ng samo maki dola papa, liki skanga si ma, ya umma, pau ngang kiliva for pupet, ya da silva na afai kile kila kulok, afai na refer ma to le pupet, kiliva la to, che, au nang afai fatasia ma to ma le pupet, ilva na. O le winga lau fam talanga volta tua ino malul snule ai masimete pole na le tato tai mea vaenga te na o fai pio tato keke to see the writing i lunga ya wai e lunga le website lo ele note ka me ina message ma fai taula e pra tolu le mela tfinga le fai vai aso o tua na ide e la tato ki le fale le propede le sapalai Tato ka pediki le tai au le fo ki di olo fo so ka so Ia wa ila O le whaunga fo fat. E se va ila ia. So le po le arke le ole o nga nga ma fai anga fai mai lungo le website del Samo Maki. tu na i fo le ma tu ma le bluebird vale le ki di ia wa le ni roli te tele fo ia le pas fulu ia matu. Ia na tu na i le au nanga fa fantasia le bluebird ma le ma Samo Maki. Malo fa tai tele lupe matsila. Ia, mai mo ma le whaafonga mai o le atunu mai atunu ma o le soani na le Samo Market ia o tau mo whaataunga ia inga Samo nei. Nei lo le tau lafo mai o le tupe ai le leina lafo mai fai a toa le whaatauna le ia le o sau polenga. I le tūlanga o le seleni le whaasau o le whaatau. Ia, se wangau i se si vaenga lu masina ma fo nei tai au e taurungai tanu tanoanga. Ia, o le si vaenga muli fia whamanatu atolo e la waunanga le tō gas. All right. Tō gas fo ilam whai o nā le pōla tō waunanga. Ia. Fa pe fia whaatumula o kesi ma pena. Tato inga le whawhentongi mai kesi. Ia. Ali o kako a inga fisu ia it kesi whalu loa ia la wala au ia le tō gas. Ia wai o fo ia kesi ri o kau makaso le au. Kau makafo. E pe o le vaenga muli le mai la u tu whaftai. Alo, ia, sila. Ya, mano. Nei nana te fam natu marone mo nei minuti. Ia. Te fam natu tu ale malo ta tunu ula o nanga Samo Maki ta. Ma venga mo tatu ai Samo nei. Paftai tu ai wompa anga Samo Maki ta tunu e mau pe ia o to le e. Ia, sa le ia. Mau te fam mo i le tausia ina fo yo ainga ma fio anga ma i nei shotatu wasno. Ia, fa malo lo sa. Whaftai atu o tō mo whanga ina peo le o nanga, whaftai atu i le matu vendors, i te kapani o lo ma whai o matu ngā lue whatasi a whionga ma tamaitai pule. Ia, whaftai mo tō tau au whai o na tu ina mai tātou te ngā lue whatasi tātou ina ele malu sio tātou o snu. Mana tua tātou specials, tātou promotions o lo alu temine i tātou mesina. Nā le Sap o McDonald's ia maisi tato business pena o tāua. Ia, aoni ngalo, ia o lea fo inga lue lau Samo Maki te mo ta pena ino leo sa whanau. So staimi, ia, te sila e pe lungo le tato Facebook page. Yes. Isi tato promotions o le patulunga ina Samo Maki mo leo sa o tamaiti. Ia,
ai le ngati lea ia o le wala awa tu tonu, dua i vlo lim tolu, i media tu support Samo Market, tau tata no. I swainga te fia mamla mati le au nang. Ia, wala awa tu tonu, whaftai atu lau fionga. Ma le tio malosi, ia mo ma vanoa. Le nei tai au, ma te reina ngā luenga o whea ngai e ma le malu le show tātou snow. Ina ia uli msao, ia lofa ma le anga leo le tua. Ia ai ola le Samo Market i le. Ia lofa o tamawhalangi. Aloha, taino mansila ma. Foa, taimo le amnoa nei tai au. Whafonga mai mole turu. Ia peifo na silfia a whapena misi a te oi nisi vaenga. Ia peifo nisi vaenga o FFClia i au nanga le Samo Market. Asiasi lunga o le lato Facebook page o le Samo Market po lunga o le lato website. Ia sa uma I lava whatonunga ia I le tūlanga o le whainga o lau whatau lunga online. Ai o toi waru minute o na tāle o le iwa, tāno se atu I whawhiwhianga nei toi taliu mai tau lunga, tāno kulampe a tāle iwa le tāo nei. Whawhiwhianga nei tāo mai pakalame o le 685 morning show ina ua se e maileva le wati le ua toi tonu minute o na tāle o le iwa. Ia, mana tue leo tue mamau, na tau runga leo le proklame le nei tau, le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou o tino. Ai whaamalo atu, le whalau manuia I le tātou o tino I le nei tau, lava singa foe, ma tiute ma whaiva. Ia, ua nga ia I le nei aso, au ne ingalo, ia, te tau tua nā le saonga le mū I lungo le au o le tele. Ia, mai se foe le saonga le mū, ma o ola o nei whanau, wha mo le lava, ia, le tūlanga o le kolosi lungo le au o le tele. Ia, ma, tautua nā le tūlanga e pēna iei whautuanga nei fō mai, whai sau puni whafonga o na o le pefu. Ia, ma tau awe sau whangu vai, ia ona o le tūlanga o le malosi o le la. A maise, o le tātou mana o ngalo, iei nei tātou no nofo ma talo I le langi, ma wala au I le li e ala ia tātou te talo ma ana pongi, ia, alofa mai le fōlaunga sa moa I le nei vai aso, na o mia se suatimu. Ia, ona o le tūlanga ua mātu tū le lau I le ele, ia male mana o mia o se timu e le ngata o tātou ia e whapea foi ia le au le ele la tau ia. Tāno se mai programe o whamnianga o se fuama so whanau David Misa manuia le suvalu tau sanga I le so whasuvalu tau sanga I le so o vai sa sala I le fulu sa mita lau mea fue manuia tele lau whasuvalu tau sanga I le so. Pamanuia toi foi lima sulua tau sanga o Ken Whaamoe. Happy birthday Ken. Papea fo itai e manipili, manuia lo tolu se fuluiva tau sanga I le so. Pepe ne mia pula, manuia tele lo lima se fulutasi tau sanga I le so. E amai se fo ifa manuia tua ili lusu ma le valu tau sanga, Timothy le tufia. Manuia tele lo lima lusu valu tau sanga, Timothy le tufia. Fred tau tunu, manuia lo fast fuluiva tau sanga, patele, alo vatu, pa manuia le tua, ia o leo la fai taulanga I le li. Laudes Francis Mathis Ivara, manuia tele, lo wasa whanau e peo na whailonga, ma wha manatuai I le so e peo nisina, o le mamalo le tātou o tino, o whailonga ma wha manatu o lātou wasa soifua, ia maaso whanau I le nei fo I asa tofi lātou ia. Ia, manatu leo tātou se e mail si ui, ma le taulunga le tātou polkalame, o le 685 morning show, e le nevaenga o le tai awa se isi whapoponga, ele tau leono I le tai awa, ai au ne ngalo me masia, taro polkalame o le siapo lau tele, ele tau le whae le fiafe le so. Whamanuia le tua, I whaiva tau ave o le atunu I le so, le ngata I Samoa nei, ma so se Samoa I atunu mau wha soifoia.